CCTV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda ke MBBS Henry Kindiat ki bapas ke admission kalapli Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo ki kot bat ki materials kindon ru ki mock test ban penkraya pi nagabanda ka NEET. Menteri Kesorkar Jela Uba Med Balingdo ulabu sauteli ki maunongrim ban penteri ki sauteli ki projek ha kasinong pendeng umyong Mairang East and West Khasi Hills kabakot palad nyuklur tingka. Kini ki projek ki pansa sedang no shen ban penteri ki kinthub ka jingshna ya ka madan yele ka football ka batma jong kasinong pendeng umyong. Bad ya ka VIP gallery hajan ka office ka Mairang CNRD block kabakot palad nyuklur tingka. Ka jingshna thama ya ka school building jong ka Langsti Rim Government Lower Primary School ka bakot palat nyopholak tingka. Ka jingshna thama ya ka school building jong ka Pendeng Umyong Government LP School ka bakot palat nyopholak tingka. Bat ka jingshna ya ka jingker bat ka jingpenbha bat penitana ya ka Tirot Singh Memorial Hall Pendeng Umyong ka bakot palat khat ar lak tingka. Nalor kini ki sauteli ki projek balabu maunong rem ha kini kasi uba medba ulay thuru basyan on sakhot tendar banshina penbha ya ka surok Mairang bypass ha ka jinglot ka bakot lai klur tingka. Ha kini kasi nalor usordar kasinong pendeng umyong uba Bornats Imyong u General Secretary uba Lambok Nongrang ki nongket kap sinong ki padba nongsong sinong ki khna school laya don langru u MDC ka Mairang uba Equator Nongrang usim ka Hima Nongklaw upa PMs imli ka Deputy Commissioner ka East and West Khasi Hills District ka Kong Anita Kharpor ki he officer na kitanat sorkar bapher. Di kukenak jom simply di dapat jom di umau bu komisi. Foundation School Mana, the construction of lower primary building Langsti Rim Government LP School, the sanction new pulak Kak Raja Praspa Pramu Hingga. The Foundation School Malay, the construction of lower primary building of Pendem Yong Government LP School, New Pulak Khat Raja Praspa Pramu Hingga. Foundation School Masam, the construction of fencing, including improvement and beautification of sailing and main stage of Tirot Singh Memorial Hall, la sanction Khaar Lak Tingka. Badia kita kikam, lana kalong, nala dia nale tenrong gue. Tongin sim ya kan, dapat jemput klik, kepadon jemur. Lakan long hakan menurutku. Dan rei hakam kut, ngide banyo, ngide ban sutu. Baklam ke jingit rei lengkap, naporo yang. Nginung lah ban penur long. Ya kita kikam melakukan rong hangi iwe. Ngawan mentangasi yang ni, bangampe ya kebangawan marwai. Ngawan bantuan pau, ya ini sungu jonga, ya kadoba sno. Lembau sodal berdengar sekretari doka. Lembau sekretari dokidong. Lembau kinokit kam dokidong di bapel. Ya sudah komiti dokisno. Balang bara kino sok snow, joga snow pendem biong berbuih. Baklam ke jeng ay ko pi kawan pi kadiang, yang nganula ya kabangan wan ban dia. Ngidon yang niru nakaliang jong administration. Lembai deputy commissioner, di department di bapel. Ngila pan pengurlong ya kita, de makiru unjuk. Balatan rong ya ki lemba. Di department joki, lembaga unit joki, bangla ya kawan penolong. Kemau marabor, bagajin sawa kami tat ladang ki atli ki
iawan lang aja. Minum lah dalele bantu mi yang kajing sawah tang siliang. Kanal kam ya baru ahli dia. Ngakwa mangan penpau ni. Bagajing tua jopi bagajing anu jopi jopi pasno. Yang abangan don berkasihan. Kadai acknowledgement. Kadai kajing itu jopi ya kita kikam iba pi dari banyo. Kata kadai kepada Number 1 credit kali cepi nasional kata. Namla benar ni. Namla man kam nongkenti marwe ya kadai. Ngai keren ni kadai berwar nak we kuat. Bagai je bangaju keren. Bagata kadai kabangaju simha kajing im jonga ka success story of my life. Kajing job kajing im jonga ya kan no ka kam bangaju. Nasim barabor ka teamwork. Bagata kadai no kajing tu na do kajing mo berkat pada do kami sim jonga. Dai kata ka penlaena bangan no. Bat bangan je don bati hagen nasi. Rem kani ka acknowledgement lane kajing itu jopi ya kata kai ke bopiyo ngalharai lani nga atate baki taki kami jam balo inla ban long na so balo hali susu man pa baka jingai kumle kale group show minister in charge of sports and youth affairs wa wailan migishila kale tu seba lakmen rumboy minister in charge of education at the department kale tu show chief minister of state wa ai ya ke dirshan le ini baru Allah ya ai dirshan ban penurung ya ki kam di jam ibadah lemah di department ini kembali lemah di department wala lagi dia nak department jangan Manula dengan sim ya kata ya kredit tang lagi. Henry ngahap penpa ya ke ya ke education department ya ke sports department but ya ke officials baru iba di jogi department iba pentulun ya ikam iba di nak benta ini ki developments bagi projects iba pair iba one ha kani national jogi Perlu punya nalor kini ikam nang non kiwe projek lu ibadi apa snow jopi ibangan seperti hakapor kaya kekelimat kebedai ngam dukam setunat menyebut tin bansuya keren penpok bansuya keren penjauh dan bansuya keren penkongo beliau hakabakut kalau laki tak ikam in urlong na ngadu kam sutunat banyo banuan pli let's say lada ia kuat meni menjot ban inaugurate ya di building school ban inaugurate ya kita di playground di gallery ban inaugurate ya kita di dormar hall lade ya kino kidoki balada mereka jangan siam joki, bagai jintu joki yang ada program. Kalau mandang amin siam su, ya ke banyak trade, ya ke kam, bagai jintawa, jong apol. Oh, balai kini kam yorong, balai kini kam iwan bagi poi akasimah joki. Abang keren ni pai sekikun samla joga dong gatain komentar kalau dong gatain jongi sini bawa sekiwi di Jakarta kadang si kam si bon kajing pet perman kajing pet lem nakali yang dong asorkan lemah kajing itu lekap inong yalam senong inong yalam dong idong yalam nabi sensamla bakul takar. Dai halor kan ni kanong rim. Tas lemba nilai keren harga bedi bat.
Kaneka playground joki kabangilala man penlong yakini ki tender barok lakot kasa astang man alot ya kontraktor ubobiang ubalala bangkit batray kakam bat ngatray la puno habo sinay na sinay kam ngatray scam bag di department baro atli kilala ya kawan pendat nagabanta ban pelat ya kawo order nagabanta kontraktor boundary ini kam bat ya kabangin bersanggu ban pet bala kuno apo sistem tam lani asnem Luna lalu mumul lawan pendat buat ikam kilogi bakian dan reto nilai ikam kinyai kintulun bagi kinyai cepat. Lalu tu nak bentak ke beautification unjuk nak kalian jom ke arts and culture department kepala ai ia kini ka sanction nak bentak ban beautify biar ia kini ka dorban hall ke joki kebadan hal ni center kabaidai nagabanta ibabun ki program ibapher aga bagala om ni sandar dengan seketika nasional kani hall joki ani kana school ni hall badon tamhan badon tam ni ibabun ki organization ki government office program kalau kam kebiak ban kam internet ban kam dan isu pun aga beri bat izin try joka bat ngirayo lomba ka asal culture bak niru ngahapan ay kulay iba sanbor sulay iba la pawulan iba ka department joki officer baro iba tre at nga suku makilayo nyo po pusen ya ka fon na kabanta kanega jingdol kam ke joki kumagala pagpaw na kabanta ikon samla kaya kebangi fokus mentah kalau nak beli bat imadan dia lekai udan sibun ikon samla jo manika dong lekai di belanang start bat ibadan kasap joki hak beli bat sports activities ki baper ngiladon sibun ikon samla ini kan ikon samla kena ibadan ibala yo lat ya kaban lek sabal joka snow jongi joka stick jongi bagi lek ban yo izin kuliah di school bat hak juga por ki hagi training sports training academy ilan na rin joki ibaran sa Punjab sa Bangalore ilan ibaran sa Mumbai ibaran sa Kolkata bat sa iwe-iwe di Jakarta ibayo iya kajing sponsor na gabanta ijing puli joki na makasap nila kay kabaday limba ki madan nila kay kajungi hangi iba niyo ban plilam kalat kalinti yang kena samla hagi ni kidong ay kajungi but nisoturu unju akabede bat ikun samla ikunaret ikna student jong school bidongi sini ngidon sibon school tenteng kalong keke ke school arain yang aku memberi abang alet di program paper sa jaga sekendong bat mulai tang sekendong buat jaga ke bolong center pemeralu idon school kiba izin school joki dan apia compare idon school kiba langsung iamrem aga bayi nujual bagi ibu school tenreng asuhan orang mentala sausnem sansnem ngila jual akan pang aga bayi bat kajindon kam bat nekong ngila sim ya garai na kanyang education department kumda sorka ban jual akan pang aga bayi bat kajinsna jingtay ya school building classroom kiba kamay akleng kastil barokowe dak bangla sim nutoke yagi government LP school hakwae adu betal aku maaksan naik tuli tam guna membala school apa mainan konsumsi ngiladak bansna bagi banang sna matagilong sesantli di school mereka ni popene me atli iban sa lightly na sautli susu ibangin nang yo ibala yo aga juga po sanction aga dor nyo pulak teka nagamantaman sna ki building school tumai swaya kata ngila nyo katu atli school pagdag na sanction no saupula then dan na pet ya kejing pay yo ki kamera kelas ni makanong kejing dawa nagamanta ba 4 datang saupula dan kami akan menhek susu ya ke estimate nagamanta ban sna ya ki kamera kelas iba kami
kibede nakabenta jing ai jing kai ya kina school nakadao kalau poi school kinyo pulang teka ya kawai school nangka susu ni keren hakabede baki jindon kam mo abnemyo ne kawai ne ki lesi lakatu ne pol kaladon sibon kejing snow la ne kejing pet coba nakaliang jong kinosong snow at ibaba nabato ka snow jong piru jing pet kaban bakala kanya ka jing pet nya gata snow ya melang bypass kabang nila yo mansna men house na marja arpo way nangada kambakla ba ngayo mansna ya ka melang bypass ban pelai no yang ni traffic jam kepada limba ka melang proper dan penduduk no ya ka ni ka melang proper hakam kali he inyo su bandung ni lain wastam dalam ni dan rei kalau non ke jinjot ke ba setai ba ko ke tu ke surok ke bala senang tai kadau kalau normal ba ka tu ke cakang tu ke di ka penthor ba mula ya ka bansna hagar ko ko biang pulai sisna namar ke jinggam jong ka tu ke kendo betak adu mentah hadin katu kan Islam ngayuhi ba kalabit labiang bahaya kaban Islam ban nur long kakum kejing kemilan ti jongpi ban nakalian jongar unjuk ngilayo loy ko ren nakalian di balam ya sanction ke balai nur atam nakabanta ban le black topping ban Islam ya ka surok ke ba ladon mal ngene scam ya ni lu setangkat tu kan ni tayo tanda komiti kan sesong pada part ke tanda bat setang man alot yo kontrak kontraktor nak bantaban sa pembihan surok nama tu bakalong benta ngah yang menjur bagi kata ke surok kam simpat dan kata ka jing ai jing mentoy haka beri bagi kata kemangi ong kemairang bypass wat ngabor ngalah hamnya nak kita surok stay nama employ hamlai buat tetapi dan dari katu ni pun ngalah banyak kan sini nama kelas ni pelak surok dan dari nang ni sekemat ini akan sedang ban pendak no ya kikam dan sa kibiri ban kata ika surok kepada yang lain dan kan nolor kini kadang nak buat ban prinsipune ngaju buat ban so kemat topi ni bila ayah ayah ka memorandum jong kikam tiba hair of hair metan barit betul lah keren na try bismo tu kendiat ke desi council ka don ha kalenti ka ba don sibon ka ba ngamtip ki e daw ki bokonong ki tenre zaso tu panakali yang MDC don la don lenti da kumoy kede ngihap hi ban menjuk ngihap hi ban piang ni kani ingin nyampe lagi puak iban sawan sila na don buku kata nakaliang jong kuam di siru unsale ya kabantam nakabanta di kam di paper di nakabanta jong hidu kesno bat hakbede bat kami merendam tu mengaraong bentan nakaliang jong kesno jong hi don kam balai nakabanta ngana perkata sautuli berkelim asin dan merendam sukai Tenre dangdon memorandum. Kau lele ngiham yang berkumpul di dalam kau. Di rumah malam di ladai kat memperwai seperti dangdon kau mesti dalam kau. Ngaruh yang mencuri 100% kata. Ngaruh nampak kuah itu bahkan wai. Karena nampak kau oleh lutsi sunnah nomor 1. Dan rekod 4 yang kuat saya bukan wajib pakai ingin naik satu masalah tu ni. Agak juga pun nganung yang lain nak memorandum di bawah nak jadi. Itu kirong cicit pengen mau. Ibu pi deh ya kawan. Mengalami tentang bahan kalian juga. Ibu pun ni ngalatip bat ngakan mau lu ya kibarok. Dengan bersyang menilai yang bahatam. Nagamenta asno ke jopi, maka dia nak away ni asno ke bala hek ha, ketika asno ke bala long hasenta,
Kali kesenong ru kabadai hok ban yo ya kijindon kam. Nama kijindon dong pai ba pasong basa kali kesenong itu ti. Ban kalong ru kowe ni kesenong kabalong lu sa. Ya kiwe ba ibadai yo kiwe kidong jompi sali jakatan kejongi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of home. This is STEMS, our ride